Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibalwan niyong masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, as na po kanyaman, kaya tikay Pampanga, uling at na kami na naman yung partner ko ba nga, katalamitam da kayo, kaya ning kaya katamong programa, maya pa ugto ka balene, nandin po, atin ang mangutang kaya katamo, meg PM la, namanal bela kanong kasalungsungan, at i-share da kaya katamo na, nung ulam da ngening aldoring kaya katamo nga, sugi, wala mo naman, i-share na muna kaya katamo nga avid viewers ning Nanu Pata. Makipagkwento kami po kaya kabyo. Kabang maugto kayo o magpainawa kayo na Jody Burr. Impong ka na akong partner, Jenna Lumis, yata, in-expect na 2-shot kaya po nandin, wala na solo. Bigla yung may pa kanyan Ay ba't rugungin talagang palagi ko, maranok ne. Kaya po karepunta na panalbeta ni live na live tama po keng CLTV 36 free-to-air TV channel. Keng karayong katamo pong cable partner, syempre. And maka-live tamo naman po keng CLTV 36 official Facebook page. Makanyan po naman po keng katamong CLTV 36 YouTube channel. Nanu Pata, hinga manong sisuan po, hingi apoy kulturang Kapampangan, syempre, hingi katamong gambulan, ang pong pagmasabalan ngayon ng Aldona po ning Martis, 26 ning Setyembre, magkiabi kaya kaming kwentuhan, at magpa-shoutout kayo, mag-comment kayo po kaya kaming comment box, o yan, makatutok ko ngayon ni Albenda kayo, kalupa na ning kaya katamong avid viewer, at talagang malbe kaya katamong Cedric Tolentino, shoutout po kang Sir Emil De Jesus, happy birthday, sir! Ay, balo ng Cedric. Cedric, pinunahan mo na kami manrugo. O sige na, Jody Burr. Palagay na palwali na rin kikatang birthday greetings. Singa doon ngay ti. O yan! Ay! Otrugo! Ay! Otrugo ba ka niya? Sure, kikatang. Yan! Otrugo, bus na. Happy birthday! Ang kikatamong Regional Director, Emil De Jesus, Regional Director na ning CLTV 36. Ning Nanu Pata. Apo ning Technical Production Assistance Unit. Yan, ni Kuya Emil po yung manibala nung bakit masanting yan po yung kakatam technical set. Ampong kaya po Jenna Lu. Impong kayang tune kule, pulul to, Ken TV. Pauli na pong Emil De Jesus. Opo, yan palagwa na kaming Jody. Yun yung Jody po palati katawan, sorry. Eya po kasi kano magikero o doktor, kaya po yung nakuha palat ni katawan. Sir Emil, ing pansit, Shanghai, panayan mi. Dapat mikipandisal ang pong panolak. Happy birthday! Emil De Jesus, mag-birthday ka hanggang Burimo. Wishing you good health and maraming blessings, maraming Fera. Ayan, happy birthday also to Miss Karen Kiambao. Ayan, Kalaguna po. Pila na yung kayang banway, Ma'am Karen. Balamag, di buya pa aking letrato na, Ma'am Karen. Sana enjoy mi nga doon ngayon Birthday na naman pong Micaela Pingol Perez. Kumusta la rin kekang braces, Micaela Pingol Perez? Wapin. Sana masaya ka ngayon nga doon ngayon kaya birin kekang kapamilya kakaluguran na anong tawo mo, Micaela? Nung ating sobrang Shanghai, padala may kekang. Ayan, happy birthday to Kalila Manalad. Yan, taga kaya kamiya, baka sakali makakapanyad kong pansit. Ay, Shanghai. pagleleyonero ko kanong pansit, Shanghai, kaya kayong sipimbale. Ay, ninay ni Jenna, birthday ng Ian Dabalos. Iyan no ka rin karakal building kya na. O patat chaliwang bansa. Happy birthday kay Ian.
Sana rin at sugi nga ng building. Papakan mo, Oy! Happy anniversary! Yan, happy anniversary to PS Bank Angeles. Yan, happy anniversary to PS Bank. 63rd anniversary po ng PS Bank. Greetings from PS Bank Angeles Balibago Branch. No? Kagaling na naman din yung PS Bank Angeles Branch. Anniversary da. Yes, Dinreading sarili da. Yes, and of course, Jody Berne, Papa shout out Los, happy 63rd anniversary. PS Bank from PS Bank Balibago Angeles City Branch, headed by branch head May Aison, together with Ma'am Hazel, Nay, Liz, Loli, Kat, Ian, Kuya Ador, Kuya Nico, and Kuya Jason. Actually, atin lang letrato rin, pe paralare. O te tayo pe pakit, agiyan. Itang bingya kong letrato, kaya kapakilawe metong. Meg effort la, meg photoshoot la, para ketang greetings ay ta. Pakit tayo po later. Ing ko tawag keng mag-anniversaryng bangko kanyan. Makasara ko kanyan, yan yung anniversaryo. Siyempre, kailangan mag-celebrate kayo. More anniversaries to come. Kaya kayo Ken. O ating kang pa-shoutout yan, Jenna Lu, bayo tataglos ka rin kaya katamong tutuking askening kaya katamong programa. O yan, o ini po ne, yung kaya katamong question of the week. Kaya katamong kabalen, mahilig mo na mamakibat ka rin kaya katamong kutang. Bang mga kapakyabe, laking kaya katamong kwentuhan. O nina, bahasan mo ne, Jody Burr. Tan-tararararan, nanong karakter daring Kapampangan ing pekaburi mo? Bakit mo? Naimpong kaya kayong pakibat i-comment yun Basan niya po yan kaya katamang programa pasibaywan kaya po question of the week. Nanong karakter daring Kapampangan ing pekaburi mo? Bakit mo? And ngeni po, tsuta na po keng dake, da po rin kaya katamong balita kaya tilabod Kapampangan. Malayari nila pong mag-nominate kay Most Outstanding Kapampangan Awards nganing banwa din kabalentamong Overseas Filipino Workers at maski na pareng alang-dayang Kapampangan pero Kapampangan by heart lakano. Apin din ring mapilang pamagbayo keng peka prestihiyosong galal kati probinsya basiking Meging Munikala ning sangguniang pananawigan. O ini pong report ng Paulo G. Santos. Yan pong banwa ngayon ni, bubuklat tanay po ing nominasyon para king Most Outstanding Kapampangan. Ngayon mo naman pong banwa ngayon ni, may kabayo tamong kategorya para ka rin Kapampangan overseas workers. Bubuklat tayo po ing nominasyon ka rin taong alang dayang Kapampangan pero maluwat ng makatuknan keti king lalawigan. Apin kanureni ring asa na pamagbayo king Most Outstanding Kapampangan Awards ngening banwa. Agpangkang board member Maylin Cayabia Pineda ing chairperson ning Arts and Culture Committee king sangguniang panlalawigan. Peni muna ng Pineda ing purmerong press conference dikil king peka prestiyosong galal keti labot Kapampangan ngening abak ning Lunes September 25 king SP Session Hall king Kapitolyo. King paman isplika ng Pampanga 3rd District Board Member June Canlas, magsilbi na lang manominate maski na pa ring alang dayang Kapampangan. Basta menuknangan lang migit apulong banwa keti Pampanga. Partine kanu ini ning Outstanding Honorary Kapampangan Award. Of the nominees qualified are the following. Those by blood, no, at least one of the nominees' parents is Kapampangan. Second, by birth, no, those nominees who were born in the province of Pampanga, in any province or cities of the province. And third, by residency, where the nominee has lived in the province for a continuous and uninterrupted period for not less than 15 years and is a registered voter of the province of Pampanga. So kung 15 years na kayo dito at naninirahan at registered voter ka na, siyempre marapat lamang no, bilang pagkilala sa iyong pagnanais at pinakitang pagmamahal sa probinsya, ay palagay ko marapat lamang na
ituring ka namin na Kapampangan because you have already considered province your mother province already. Agpang naman kang 1st District Board Member Benjamin Hoxon, dakaltamo ka balen kay ngaliwang bangsa, akikilalanan da at mamye dangal emu kem Pampanga nuneking mabilog Pilipinas. Makanyan kanong marapat yamong mibuklat ing OFW category ning moka nung no ka rin mi kanominasyon mo naman kay ngaliwang bangsa. Kaya na pangalimbawa ning bukal ibat king Purmero Distrito ing Pilipina amagobra kanu king United Nations. Sabi ko nga, siguro dapat bigyan dati ng pansin ng mga ganyan na Pilipina na Kapampangan from San Simon. Actually, San Simon po ito na bigyan ng pansin para naman sila maikayat natin, mamasyal uli at sa bayan at sa lugar na pinanggalingan nila. Sinigundahan na naman ning MOCA Awardee for Science and Technology ay Mary Michelle Kiempao ing mesabing Monicala. Tang dinan mo lamang kaswelo very good siya kasi knowing na mig-reside la Kenny once upon a time and at the same time matula Kenny rin pamilyada kasi yung metong tampi sa sabihan na din is of OFW so ang gyanga chicken bansa ni Gobraya makipagobraya para kayong pamilyana nabalikan na Kenny Pampanga. I don't see anything wrong about it pero itapin masanting ya. Inyawad na namang Kiempao ing aliwapang suporta amalyari kanong iyampang ning lokal kapanibalan kareng awardees nakalupa na. So, kami, not much of incentive saning tatagalan mi but itang suporta ka rin proposals. So, kitang sector, halimbawa, king science and technology atin kasing nang kayong limitation, king agency mi na finance. So, masanting mo rin nung ating yung contribution in provincial government, karetang ideas or karetang project concepts sa rin para ma-realize at ma-implement in full. Samantala, makapost na laking social media page ning Arts, Culture and Tourism Office of Pampanga ring mechanics at nominations forms para ka ring miyaliwang kategorya ning MOCA. Malyari ka nung mag-submit nomination hanggang October 27, 2023. Ako yung kakaling talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Midaw niya po yung metong Thanksgiving Mass para kang gift of priesthood ng Reverend Father Giancarlo Galang Manuntag keng San Vicente Ferrer Parish Church po keng Kalulot, Ciudad ng San Fernando, Pampanga. Inya pong Sabado September 23. Makanano yawari kaulaga ing kaganapan ay ti para king biening metong apari ampong metong katoliko. Pakibalwan tamo yan king report ng Liana Canilao. Metong banal a misa ing midawn inyang Sabado, September 23 king San Vicente Ferrer Parish, king Kalulot, City of San Fernando. Makaparikil yung iti king gift of priesthood ng Reverend Father Giancarlo Galang Manuntag. The Lord has been gracious and merciful to me. As St. Paul tells in his letter to the Galatians, He loved me as He gave up Himself for me. In turn, I ask the Lord to allow me to love Him as I lovingly give myself for Him and His bride, the Church. Priesthood is offering yourself to God, but at the same time, offering it also for the people of God so that they can have a pastor, a good shepherd, to lead them for worship and direct them in prayers to our Lord Jesus Christ. Agpang kang Reverend Father Manuntag, nasa na naman yung pamigunam ing mitipon-tipon lari ang kayang pamilya, kakaluguran at kabalen as sasalpantaya. Isa kasing custom sa pagpari ka, yung uwi ka dun sa parish and you will celebrate the first Mass of Thanksgiving around the parishioners of the parish. The importance of this is to gather as one family and to also at the same time promote vocations in the parish where you were baptized or you have grown up. The Mass is the highest form of prayer and the most important celebration. Of course, pag pari ka, you celebrate the Mass every day of your life. You offer it for special intentions, but at the same time, you bring people to God. Metong karang meki celebra king Thanksgiving Mass, San Fernando Metropolitan Archbishop, Most Reverend Florentino Lavarias. Of course, even though you are serving UK, we are all serving one
church, we are still connected to one another. We hope and pray that together with Father Jude, may your merits also increase our faith in God. Reverend Father Manuntog, ang katlong pari ng parokya ng San Vicente Ferrer Parish. May ordain niya king Cathedral of St. John the Baptist, king United Kingdom, in July 8. Ako, ang kayong talasuyo. Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Yan, Jody Burr. O ketang minunatawang balita nandin, ketang nga mo ka na yan, kasad nga balita yan. Correct. And siguro, agkatanda na rin kay Katam Talapanalbe, nung ating ko po nga kakita talagang deserving, minilan na most standing Kapampangan Award. O ita, muntana ko po ketang Facebook page ng ACTO po, Arts, Culture and Tourism Office ng Pampanga. Yan maragul niyang bagi ni uling pati kaya katamong ausandang bagong bayani. Correct. Talagang miyabi no ken prestigious award din niya. Paparitang kaya katamong kabalen na hanggang man tunay Kapampangan. Alalandayang Kapampangan, pero ay nuko, talagang mas matindila pa kalugod. Correct. King Kapampangan. Talaga namang deserve lang midinan makanyang klaseng galal. Yes, at nandin iyamong bien Carlo Manuntag, magsayala rin Kapampangan. King kayang ordinasyon. And siyempre, king kayang anniversary as a pari, and sana maginyang inspirasyon. Karen kaya katamong kabalen, king pamunta, king bukasyon, king calling, apamagserbisyo, king apong Ginoo. Yan. O ini po, yung kakatamong tutuking balita, makasadyaning pekaan tabayan ng pamagbalik ng tigtigan terakan king dalan, kayang barangay Balibago, syudad ng Angeles. Nung atatandaan ninyo pumitok ng 80 karengame, nga labasang banwa, pauli ng pandemya. Ditak mo pong background, karen po nga mekibalo, pameka-experience kay nga tigtigan terakan king dalan, minunayang mera patiti banwang 1992, apemuntukanan na kanita ng dating Mayor Ed Pamintuan. May baiti-iti pauli ng pamag-celebra keng tetagan, pakit na rin Kapampangan, kaya rin na pong memakbong ning bulkang Pinatubo. Manibat kanita, banwa-banwa ning gagawan at antabayanan iti, aliwa mo ring memaleno nunepo ring aliwa pa, manibatan Kiluwal probinsya. Karain pong bisang tumagon kayong tigtigan terakan king dalan, o kilala mo rin antimong metong kayong peka maragula street party, keti Pampanga, po, marapat ya po ini kayong October 20 to 21, 2023. Ulitan ko po, kayong Barangay Balibago, Angeles City. Oren kaya party goers, malwa da rin panay siyempre, talagang balo mo ko niyang karing may ngalabasan man naman nung magkamali. Virtual, virtual yung making nung I might be wrong, pero talagang hanggang makanano, talagang linabas ing tigtigan terakan niyang may ngalabasan abanwa hanggang katintang pandemic. Yes, buying commercial break tamo, o hindi na po yung kaya katamo talaga namang talapanalbe, mag-share, king karelang ulam, itita ditas, dison simbulan, manganta na po ching malago, ang poing ko yung masanting lalaki, Jody. Alpang patola, ampong pinaputok na tilapia, mabsi, pati bulating malati. Ay, sarap licious, juicy licious, pero o kareta pong manaya king manalbe king PS Bank, o burider ko nga kati saril da king TV. Talo rin mag-celebrate anniversary. Lawentana mo yan. May pa-pictorial na pa talaga. Yan, lawen nyo po Sipatan yung masalese rin mag-anniversary nga rin. Yes, once again, Jody, buri kaya mo i-correct yung mag-anniversary yung PS Bank king kabuuan. Ending greetings from PS Bank ang Balibago branch. O te kadwatanin da kay ni o te tayo pa'y kwa ang gusto. Kay po o sige po, kabalan da kala salamat ikay po nung ating kayo pong greetings magbalik kami po at i-comment yun na lang kaya katamo pong Facebook Live. Maranop yung partner ko magbalik hapuing nanupata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm coming home.
Beauty and the Best. Oh, word na naman. Bis ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman king Pampanga. Bis ng Kasuelo king Pampanga,
Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman. Pampanga, Pampanga! Talaga naman pong aliwa talaga kay katang probinsyang Kapampangan. Sobra kasaya, sobra kanyang panimpamangan. Kalata naman kay karahong itsura. Pero, take it away, Jenna Lu, karengkikang shoutouts and pabati. Oy, ni Manalbe, kaya katamo. Balo mo naman yung commitment na po ni kaya kaming programa. Kaya kayo, basta't may pa-shoutout kayo, basta Malbe kayo, i-greet na kayo kaya katamong programa. Ayan, shoutout kanu kang Jaja Galang. Anang Cedric, lamo na, dati talang empleyado keng CLTV. Wow. Malbe, laki katamo, ami miss da siguro. Jaja Galang! Ayan. Papakanton ka naman. Panitang pamangan piso sabi. Agaga na katamo kayo. Ayan, shout out kanu kang Coco. Birthday na te, na bukas. Nga na po nga, kumari ko nga, keng-keng palabasan. At Isincha Kanyas Bakani from Natividad, Guagua, Pampanga, Manalbeya po kanu. And to my tatay na Aldo daw mo na Malbe, kalupa ng Tita Ditas, Malbe naman, itatay ko, Teddy, Lumbang. Oy, tangkiya katamong, oy, ni, gusto niya siguro yun eh. O yan, o yan. Palwal yun eh! Palwal yun eh! Palwal yun eh! Ayan! Happy 63rd anniversary PS Bank! Ayan! Greetings from PS Bank Balibago, Angeles City Branch, headed by Branch Head May Aison, Ma'am Hazel, Nay, Liz, Loli Kat, Ian, Kuya Ador, Kuya Nico, and Kuya Jason. As you can see, magpa-photoshoot la parugo para keng greetings. Ayan. Nga sabi ko mo, PS Bank, makatapilan na kang may mention keng Showay ni. Baka naman. Yan. PS Bank Happy Anniversary. Po tating ko nga bo, karin kay kayong panda. Keng kay kayong taong yan nga do. Pero lang yung padalagay ni Bang Atar kung takman-takman da. Nyam. Oh, ating megkay kayo shout out. Shout out, happy birthday to me, ano? AJ Frusen. Ay, galing nita. Pwede. Oh, malyari kayo namang pa-shoutout. I-shoutout siya. Ing sarili yo. Birthday yo, binyag yo, debut yo. You say it, we have it. King pa makatagan po ngayon ni Kabalen mong tatanaman po king kakatamang pamitalamitam. Kaya bereng kakatamang bisita. Ngayon pong Aldong Aini. Pero balo yu po kasanong sungan kanuing selebrasyon King University of the Assumption UA kaya po kayong City of San Fernando, Pampanga. Atin na pong awsan na aktibidad pistahan as in peace in Kayapan. Buriking at sakit ang prompter. Kapayan na, nabala na. Po kapayan, Kayapan po. Medang niyang month-long event ini ay inorganisaning UA ang poning Ingat ng Asunsyon o Ina. Nanuya kaya, ninuya kaya yung Ingat ng Asunsyon. Bakay balwantala po kaya bereng kaya katamang bisita. Muna, siyempre, yung Vice President pa. Siyempre, hanggang po tangkay, Vice President pa mo. Kaya tayo po'y Dirk Tracy Chua. Iya po, yung Vice President for Administration na ning UA, Ingat ng Asunsyon. Kumusta ka, Dirk? Okay naman po. Okay. Medyo bala mali ni Dirk, pero ngayon, di nandahang maya pa oras. I-shoutout, i-greet, ting ega na ganang buri mong i-greet. Kaluguran kaklase mestra, siping bale, uling Dirk, manlagad kang Luluwal Ken TV, pota tumabuglan. Nung emo, i-shoutout, go ahead Dirk. Go. Shoutout ko lang po ang kaklase ko ang CE2A ang University of the Assumption. Tas din pong pamilya ko ng bale. Hello po, Tunaw TV. Oh, diba? Nani yung laging pamilya mo, Manalbe, tata mo, ang po imamo. Wapi, sabihan mo, Rugoy ka Ang naman. papa ko po ang Is Chua and kamama ko po April Chua. Hello, diba? hello po. Yan ha. Then ang kaya niya pong Dirk, siyempre, yung presidente na po ng University of the Assumption. Ingat ng Asunsyon. Kyla Dane Isip. Hello, Dane. How are you doing? Hello po. Kumusta ka? O sige. Shout out. Diretso mo na kaya pa-shout out mo din. Go ahead. Shout out po kareng Ingat ng Asunsyon officers. Hi. And shout out din po kareng kaklase ko, CE3A din po.
And shoutout mo ka mga ko, tsaka ang tata ko pa, Kanal Beyo po kayo. Nanong lagi Oh, mo. nanong nalagyo. Tatang mo. Nanong nalagyo. Shoutout mo kang Ami, tsaka commercial. Okay, lewan mo na. Pero balo po, lenyo po rin, kahit nakakaibala po rin taliri na. May amaze ko lang yun, focus me, kene. Direct, kakaibala po. Kaya huwag katatal naning may, pero ubisan taning kwentuhan. O, siyempre, kanta pang presidente. Ne? Siyempre, potamangotang kayo, nanong ngayon, ingat ng Asunsyon, ina ngayon, nino yung Asunsyon, nino yung o maningat si Asunsyon or what? Then, paki-explain mo na yung ingat ng Asunsyon o ina. Ingat ng Asunsyon po is kaya po. Metong nga pong UNESCO accredited club ya po, kayong buong Luzon. Ngayon, ingat ng Asunsyon po is metong nga pong organisasyon kayong UA na sasaw po, especially po ka rin taong magkakasakit po kayong biye. And metong po ka rin sa sopan mi is tuturo kami po ka rin anak and mamaya kami rin pong ayuda ka rin taong mangailangan po. Estudyante kayo mo ba, miyembro na Opo, estudyante kami pa po. Pero makapamyalang ayuda, Jody Bar. Wala talento rin nga na makanano yung gagawan ita, i-Dirk naman yung kuta ko. Makanano yung gagawan tang makapamya kayo pang ayuda, whereas ikayo keng club, estudyante kayo mo. In pera manibatan po rang pamiyaming ayuda or kay. Kan pong donation na manibatan po rang estudyante mismo keng UA, tapos karang outside din po na tao, dito pong bisa mag-donate talaga. Dito po, karetala po mga nibatan ng pamiyami. Bala mo magka-fundraising activity kayo. Balos fundraising niya po talaging kay organization. Pero, buri kong malino mo, ining ingat ng Asunsyon, can everybody be a member o then mong mag-aral University of the Assumption o ring alumni ng University of the Assumption din kaya Bicarene din? Po, bali kay po. Ren pong priority mi po kareng ingat ning Asunsyon members is rin po mag-aral na ding ingat ning University of the Assumption. Pero po, tatanggap kami rin po gamit din pong alumni mi po. Tsaka rin pwede pong bisang mag-suporta po kayong organisasyon mi po is welcome la po kayong ingat ning Asunsyon. Okay. Sige, ako hindi pa mong kaya ko kasi mako-curious ko. Bakit ingat ning Asunsyon, ninoy Asunsyon at maningat siya, bakit siya makantayan lag-UDERC ing organization? Inkang kayo po kasi kang Assumption, peka parang symbol or kaya mo po is Mama Mary. Okay. So karin niya po, karin niya po may nibatantang kaing ingat ng Asunsyon or ina. Kasi Mama Mary po yung peka kain kang symbol kang organization. So clear na ngayon niya. Pota kasi ingaman man da. Ninoy Asunsyon. Ating kaya kasing kayabe Kenny, Joe Allen Asunsyon, pota, ini marugong makarigil kayong organisasyon na ini na dyan. Waburikan ko tangan ay Dark. Pila na kayong miyembro na ning ina? As of now po, ang officers mi po kayong organization, bali 16 kami po. Tapos ang total members naman po, 248 la po. Marakala pala. Inya naman na agagawa ding maragula kimutan nining organisasyon na ni uling marakala. Okay. Then, ang ining banwa ngayon ni ating kayong makarekil projects or program na. Pero buri ko nga balo na laretang may alabasan na banwa. Kaya be nakabaking ingat ng Asunsyon. And dan laretang pekabayan mo na kanyang kariming alabasan na banwa. Last year po is kay ko pa po member ko mo po ding panahon na ito. And betong po karing ebayan ko is sinawpla po karing shelter po, animal shelter po. Karin ko po memulat ko nanuya po yung ingat ning Asunsyon. Oh. Okay, talagang masanting pala talaga. Balo ko kaya mo niya rin tayo. Anyang kaya katamong programa king topic kanita, balo ko aliwala naman din kasabi ko. Pero siyempre, maka-amaze na ila-ila, alumnus lamo. Kasi dati, kailangan pa mo, ating kumong taga-sponsor or what, pero ila, mag-mobilize ng dilida rening kaya nakanta mo from UA, and then the graduates, the bangkantang mahagawa lang mga santing proyekto. Baka niya kalwating ingat ning Asunsyon kay UA together. Ingat ng Asunsyon po, mag-start niya po niyang 2013. Bali, 10 years na po. 10 years na yung banwang Nga pala magpiesta nila, Jody. Atino palang kapistahan. Yan po, kaya kaming pisabihan kayo pa magbalik na po kaya kayong programang Nanupata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng kaswelo kay Pampanga.
Pampanga, Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. O Pampanga, yun na naman, magbalik tamong kaya katamong kwentuang Kapampangan. Bayo ko po ibalik din kaya katamong masanting, ini kaya katamong masanting at malagong bisita. Reni, pa mo rin kaya katamong shout out. John Lee Salvador Reyes, shout out po kay YRL. Medyo yakbalo nung yapinta o kinain niya mo, inabbreviate niya mo. Tapos po, hello kang kareng family, Frusen. Iba po ang AJ Frusen yan. Ngayon ni John Lee Salvador Reyes, may comment yan nga na, Dove Revilla. O kasalungsungan da ka nun. Manda ka, Dove, King, University of the Assumption. Jody Burr. Daglos-daglos sa po yung kaya katamong kwentuhan. Nga, nano kayang aman wandang dab-dab. Ngini siguro, apis sabihan tayo kay Dake ngay nining kaya katamong programa. Kasi balo kong dab, tang sabon. Kaya buri tang sabon na ito kasi asne kalambat ba? Yamila ko kaya balat tang... Ay, ka ba? Yan, buri kaya baw? Buri niya bawa. Kayo potang asne kalambat lalako. Yung balat mo, makaya. Ali, balamig lotion kaya, di ba? Pero, di pagdebate ta. mga nyan man po, nung nandin ketang king kaya katamong milabas sa segment na kaya katamong bisita, mag-transform niya po. Mag-transform niya. Nandin po, makasyalamin niya ngayon dalagan niya. Lenya po, lalo ya pong linto, lagu, yung kaya katamong bisita, baka po kayang tutuki, kaya niya po kayang mutsaning Kapampangan. Then, at singami, kong Marcelo, yan, lenyo naman po, yung kaya kayong anak niya. Nanuyaing kapistahan. Nanuyaing kapistahan kasi daramdaman kayo wala mo kapiestan niya. Paano naman Gustong kapiestan, menudo, asado. Nano pang mga niya, balo-balo. Sige, explain mo yung kapistahan tamo din. Ita pong kapistahan niya po, pinagmix niya pong peace and fiesta. So, bali, in meaning na po is celebration niya po ng kapayapaan kay buong University of Assumption po. So pag 'di ba po pag mag-fiesta ta mo miyabe-abe la po den tao. Kaya po ita po in-apply miya po kay pag-celebrate mi kay Peace Month po wherein mag-unity ya po yung buong UA para i-promote ya po yung kapayapaan. Peace Month pala, Joey. Wow, pero aliwa kasing daramdaman ko. Akit siya po kay TV screen show dito may alawang events na. Pero aliwa yung kapistahan bala ko sa fish. Kapistahan. Tama nga nila. Dimdami ako sinabi ng tita dito sa tilapia. Tunggal-tunggalan talang ni salitan kayo. Oy ka pam. Wawa, aliyati kumukutang. Gini de pageway na direct pa first time. Kaya naman po, bano-bano naman po ng ating Peace Month ingat ning Asunsyon. O nang pangayaliwa na mo po karami labasan. Dito po kasing dating event na, halos one day lang mo po. Ingeni po kasi,
buong month po. Pabulan niya. Opo, mag-run niya pong September hanggang pong October. Malambat sa ngeni. activities. Marakal kayo, pagal kayo, maraming pagod, dakal, pagal lang po pang, pero siyempre masanting naman yung kapupunta na nini. Okay? Wow, Explain tala rin kaya kayong events and baka nitang din kaya katamong talapanalbe po ng estudyante UA talagang magana lang makakapakyabe kaya kayo. Then, Unamit ang dove hunting. sige, nanula rin kaya katamong events, umpisan may tunggal-tunggal. Itapin po, banggit na pong ma'am. Ita pong dove hunting, ibig sabihin na po nita is find your peace or chase your peace. So, ngayon po rin estudyante kayong ingat ning ay kayong UA po, ita po, masaya la pong miabe-abe la pong may babarkada, may pagtulala po. Ngayon po, in that way po na nasaya la pong may kakapis la po kahit stress po kayong akads, makanyan. Itaya po yung meaning na ning dove hunting na po ning ingat ning Asunsyon. Kalat-kalat la po kanyan ding kalapati king UA. Patunan nila po. Jody Brian. Okay. Sila. Okay, buri ko nga balwat, to be clear. Detang pantunan dang dab, asin pati-pati lang mabiye, o nanula, or representation Lakpan la. lang. Kaya lang po. Ngayon po, Monday to Thursday, ngayon po origami la pa po na dab na makasalikot la po. Paper dabs. Pero kay last day po, secret ya po, nung tutuyang dab o aliya po. Akin mo kanta manalok yung lagyan building. Atin pin po, maanto, manalukit la po. Bakit tayo kitang screen tama? Aliliwa lang Wow. dubbing. Ating kong ating white dab. Ano na yung tanan Puri din? yung sabihin, 12 dubs. Miyayaliwang klase. Miyayaliwang klase. Ating white dab, ating turtle dab, laping dab ang pong golden dab. Pero yung kutang ko, ba't sa kaya kay kapisaran ng broadcaster ng Pilipinas yung golden dab ba yan? Kasi balo ko yung mami kay golden dab ba yan. So, ita pong po kayo talaga. Turtle dubs. Wow. Dab anting niya po ne. Dab anting. White dubs, lapping dubs, turtle dubs, and one golden dub. Ot makanital, atilabang meaning detang dabareta o atilang amount potang kayo mula. Sige, Dark. Liwanag na, Dark. Kaya po makantalang aliwa-liwa atin pong turtle dove, loving dove, and golden dove. Atin po kasing kay different sizes la po, and then atin la pong kakibat na prices. Aliwala rin po nung magkano. Kaya po itang white dove 100 pesos. Itang laughing dove naman po 200 pesos. Itang turtle dove 300, tapos itang golden dove naman po 500 pesos siya po ang tita. Pantunan nyo la. Dagdag bakal. Baka panlibre kayo. Libre yung rin kaklas yun 100 pesos, malayar na sigurong piso bolta nung kaya. Acclaim na naman agad. Wow. Karas na, muntana laking. Ating latang. Bali muntal, ating kami pong officer na chula po kay Betong lugar. Punta lang dala po ngayon kay September Kang October 13 po. Karin nila po itang peka-culminating activity mi po. Karin daw po mabiyaretang prices. Karang aliwaliw. Okay. Sige. Okay. Kay Jody Burr, aga nakakumo. O kasi tayo nung muli rin estudyante, ang gati doa ka retang da. Makanano ito, ating kayong time. Oy, stuna! Stuna! Patugon na kayo. Ako, alam mo pong 4:30 ning, mula 9 po hanggang 4:30, taping time da naman to nila pong kalapati. Okay, sige. Bukod kang dab anting, nano na parang tutukita mo activities there? Ito pong milabasan anyang September 22 naman po. Ito pong UA tutorial sa tahanan ng ina. Yung maging event naman po na ito, dito pong Baker students po ng Del Pilar 1 and 2, 50 students la po rito, tinutor nila po kang Kilub UA, kasawa po rang aliwaliwang RSO officers. Tapos, dito pong kaya rin na nitang event, di na nila pong time detang anak na mag-enjoy po kang Kilub UA. Kaya pamilungan nila po itang peka playroom. Kasi balo ko, in UA situation, Jake, Del Pilar. Okay? Yes, bukod kita maging tutorial yun, ano na pa rin activities? Metong pa po ka rin event, mi ising tinig ng kanuan po. Bali, itang gawan da po ka rin is gawala pong kanta, bumuula pong sarili ng banda. Tapos, ita pong kaida, abuuda po is nakanta, possible na pong manyambot kita. So, more on peace ya po in tema, yung team, po. Ayan. So, September 18 to October 6, ayan.
And datinta mo pa? Ita nga, Pintang Kapayapan. Pintang, kaya Wow, kapayapan. sige. Lalo naman ito, Dirk. Itang Pintang Kapayapan naman po, poster making niya po kanyan ta, kayang maganap niya po kayang October 13. So baling, ay pekakain na po kanyan nita, para kang Maria king simbolo ng kapayapan. Ito po yung pekatim na po kanyan ng kakatamong poster making na maganap kayang October 13. Okay, buri ko lang atin langan price, pero panahuli na mo, itang inang mahal. Yes. Nano itang inang mahal din? Inang mahal apin po itang pinaka-final event na po ning Ingat ng Asunsyon. Bali, culminating activity po, and yung muna pong mangyari ka rin is spoken poetry competition po. Wherein gawala pong sarili dang tula na makatema ya po kayong kapayapaan. And alim mo po ita, karin na rin po ay ganaganap yung dove hunting po, rengan po may nyambot kayong pinta, at saka tinig ng kaduwan, karin langan po, i-celebrate milangan po karin. Yan. So again, Dirk, kumbiran mo rin kaya katam talapanalbe, ding magaral assumption na tumagon laking kapistahan. Yes. Ne? I-invite da kayo ngan po na, lalo na po karang estudyante kang UA, mag-participate kayo po karang event, and nung hanggat tagyo po, makyabya kayo po karang event, kasi mag-enjoy na kayo man po. Wala naman po masayang kang oras UN, at naman po malagong kapupuntalan ni pamakyabya po. And syempre, Dane, ika naman, libre ni kaya katamong kapistahan na yun, Dane. And syempre, kumbiran mong pasbayo ng taga-UA. Hello po, students ng University of the Assumption po. Ako, kumbiranda kayo po kay ning ganap na po ning Ingat ng Asunsyon. And ali kayo mo po basta-basta makyabe, pero bawat gagawan nyo po is makasahop din po karing aliwang tao. And titake ko na din po yung oportunidad na inina, manyad pong sahop po karing aliwa-liwa pong sponsor outside na po ning UA, na patuloy po na supportan niya po yung Ingat ng Asunsyon. Ayun. Okay. O, dakal salamat, Dirk. Dakal salamat din. And wishing for the success of kapistahan ng Ingat ng Asunsyon. Maranop nergo yung Jody Bear. Kung pumigagana ka, magbalik ka po yung kaya katamang programa at dakal tampagawan, magkantata mo pa. Yes. Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga, is ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga at ng kanyaman kay Pampanga,
Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Kabalisa po na yung oras tamo, talagang atsuta naging taulig dakin ng kikataong programa. Pero buri ko lang pa mo pong greet happy birthday. Tita Tykes Sadsad, ang po pa irap Sadsad. Binunay po mag-birthday irap. Pero I think na po ng birthday ng Tita Tykes. Tita Tykes, wishing you good health and more blessings. Sorry, Tita Tykes, medyo tanupa na kata, kaya medyo mga bululta na. And Tita Tykes, ne? Itang pa-barbecue mo, ha? O, ba't pagpamangan, Jody Burr? Okay. Okay. O, nanood ng daking ni Jenna. O, yan. Yung kaya katawang pong question of the week. At saka retang kaya katawang pong Meki, ba't akabalen, O, yan po, basan tala, Jody Burr. Nanong karakter na rin kapangan ni Pekaburi mo, bakit mo? Basan tano po rin komento. Jenna Lu. O, Reni, rin kaya katamong Mekyabe, kaya katamong kwentuhan ka pamilya taning pama makibat. O, Rena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Loko. Sige po, bukas minalamo po. O, yan, wala ko sa... O, yan pala, Shane Carlos, Jenna. Shane Carlos, ako naman. O, yan, pati ka, dalupa na ka. Manyaman lang magluto, tas proud to be Kapampangan la. Nino pa, Nelson. Dayaw, hanggang balik na dyan lagyo mo, basake. Mapormalagang alalang pera bulsa. Talaga, ne? What to? Rolando Yumo na, ano sabi na dyan? Masikaso lang, maski manutang lamo atin lang pakan kareng bisita da. Ne? Ayan, dakal po salamat. Mag-comment na akong mag-comment. Basan tala po rin comment nyo. Kaya kataong programa hanggang Biyernes. O hindi na magkanta tapa, bisa kayo, tara po sabayan tayong kanta. O ini, pakaramdaman niya. Pakalianda ka, sumalungkot ka, diyan kalulukot talang pera, ingburi kumusa, abera kang tumwa. Pagsilianda ka, gustong mapagal ka, pagluto pamimi po pamlansya, ingburi ko rin sa abera kang tumwa. Isanan mo ngandeng kakong sweldo, akwaramang malagas rin ang ipan ko, pakisipilyon meng pustiso ko, uman mo ko kaya ng babaong matwa. Inisuyuling puso, inglugot tae magbayo, isanan mo ngandeng kakong sweldo, lumang kulubot yang kekang lupa, luka man mo tatarianda ka, ikut-kut manggabun, ojo muna laka. Talaga nga rin kay nga Center for Kapampangan Studies, magaling la, kalupa na mo Leo, wari, kanya nga Sir Leo, kanya nga, well, yan po yung Melissa, nung yak magkamali, dati yung talapag-obra mo naman kay All Angel University Center for Kapampangan Studies, talagang, at yun ang kaya kayong talento, di na nyo nakiyaman. And syempre, bayo tayong pumayari, gambolan tayo pamupuin, kaya katamong, ang manong siswan, dagdagan tala rin nga manong kaya kayong gamitan, kaya katamong Kapampangan Word of the Day. Palong-palong. Boy, in English, red
Coxcomb. Naning coxcomb, Jen? Itang palong ning manok, di wari. O yan, yung nga palong-palungan niya. Palong pala ko sa... Pero balo mo rin bulaklakareta ni, akakit mo lareta ni. Ya kung laganas ko nga, relax pa sa ning kayi, ning November 1. All Saints Day. Di ba kabido kem puntod, palong-palungan la? Palong-palungan. Kasi palong-palungan. Deta nga tsuging palong na ning manok, kaya ngayon pala sampagala pala rin. Sampagala naman. So, ayos ko kasi manok, fried chicken eh. Diyos ko, yan na naman. Sige na, magpaalam na ko. Mayari na po yung betong oras. Pamitalamitam-tam nga ning Aldona po ning Martis. Yan. Abayin nyo kepong pasibayong Jody bukas na. Miyerkules. Mamaya kaming tulang pasibay king pamitalamitam-tam king amanong siswan. Ako po yung kaya kayo nga ching malago dyan, alumbang parungaw. Ako naman po, Jody Dizon Mercado, kepo solwa ning pangamasanting ning Aldo ngayti kasi berde na pong Emil De Jesus. Ikaw po yung kaya kayong talaso, yung ating pusong makabalin. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Mis ng Kasuelo kay Pampanga.